президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон муовини раиси ҳукумати федератсияи Россия Алексей Аверчукро ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон ташриф овардааст ба ҳузур пазируфтанд. Дар оғози суҳбат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз таъин гардидани Алексей Аверчук ба ҳайси ҳамраиси комиссияи муштараки байни ҳукумати Тоҷикистон ва Россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, аҳамияти фаъолияти ҳамоҳангшуда ва самаранокии ин механизми муҳими танзиму пешбурди муносибатҳои ҷонибҳоро дар арсаҳои мухталифи ҳамкориҳо таъкид карданд. Вобаста ба ин дар рафти суҳбат масоили марбут ба ҳолати кунуниву дурнамои муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистон ва Россия мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Таъкид шуд ки масоили вобаста ба таҳкиму тавсеаи ҳамкориҳои гуногунҷанба бо шарики калидии стратегии Федератсияи Россия дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҷойгоҳи хоса доштанд ва хоҳанд дошт. ҷонибҳо зимни мулоқот як қатор масъалаҳои мубрами рӯзномаи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Россия ва зарурати идомаи талошҳои ҷонибҳоро ҷиҳати тавсеа бахшидан ба ҷанбаи тиҷоративу иқтисодии онҳо мавриди таваҷҷӯҳ қарор доданд. Соҳаҳои энергетика, коркарди маъданҳо, комплекси агросаноатӣ ва дигар соҳаҳои бахши воқеии иқтисодии Тоҷикистон ба ҳайси самтҳои ояндадори муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ шуданд. Ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҷумла ба тақвияти ҳимояи ҳуқуқиву иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ, ҳифз ва тавсеаи фазои умумии маънавию фарҳангии мардумони ҳарду кишвар таваҷҷӯҳи лозима ҷалб шуд. Дар баробари ин таъмини муассисаҳои таълимии Тоҷикистон бо омӯзгорони забони русӣ, китобу воситаҳои таълимӣ, инчунин дар кишвар тавсеа бахшидан ба шабакаҳои макотиби таҳсилоти миёна ба забони русӣ ҳамчун масъалаҳои мубрами рӯз қайд гардидаанд. Дар ҷараёни суҳбат инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо муҳокима гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мақомоти судӣ, прокуратура, воҳидҳои сохтории дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти кадрӣ ба амал бароварданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони судҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Норак ва ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон, муовинони раисони судҳои вилояти Хатлон, шаҳрҳои Бохтар ва Ваҳдат аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷрибаи мақомоти судӣ таъин гардиданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, прокуророни ноҳияҳои Кушониён, Хуросон ва шаҳри Туси вилояти Хатлон, шаҳри Исфара ва ноҳияи Спитамени вилояти Суғд, ноҳияи Тоҷикобод ва прокурори гарнизони ҳарбии ноҳияи Рашт таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Бобозода Ҳокимшоҳ, раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноатсодирот Бонк, Амирзода Ориф, директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, Нуриддинзода Саид Ҷамолиддин, директори муассисаи давлатии таълимии Мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб, Давлатқадам Бахтовар, директори муассисаи таълимии давлатии Мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Азизӣ Зебунисо, муовини директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин гардиданд. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳошимзода Даврон, сардори раёсати коргузорӣ ва назорати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Соҳибзода Муҳаммадҷон, муовини якуми директори Маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуданд. зимни суҳбат бо кадрҳои ба вазифаҳои муҳиму масъулиятнок таъин гардида, сардори давлат таъкид намуданд ки сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати мамлакат ба беҳдошти сатҳу сифати зиндагии мардум, таъмини волояти қонун, адолати иҷтимоӣ, мубориза бар зидди ҳама гуна зуҳуроти номатлубу унсурҳои барои ҷомеа бегона, риояи баробари иҷрои қонуну барномаҳои давлатӣ дар мамлакат равона гардида, барои татбиқи ин ҳадафҳои созанда аз ҳар яки шумо меҳнати софдилона ва фаъолият дар чаҳорчӯбаи талаботи оинномавӣ талаб карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз қонуншиканӣ, даст ба ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионӣ задан ва содир намудани рафторе ки шаъну шарафи корманди мақомоти прокуратура ва судиро догдор менамоянд, мисолҳои мушаххас оварда,
ба раиси суди олӣ ва прокурори генералӣ дастури қатъӣ доданд ки бо гузарондани санҷишҳои тахассусӣ ва омӯзиши фаъолияти ҳар як корманди соҳа сафи мақомоти судӣ ва прокуратураро ки аз шохаҳои муҳими давлатдорӣ ба ҳисоб мераванд аз шахсони тасодуфӣ тоза намоянд. худатон дар ҷомеа намунаи ибрат бошед ва барои таъмини волоияти қонуну тартибот кӯшиш ба харҷ диҳед, таъкид намуданд пешвои миллат. робитаи наздик бо мардум, таҳлилу баррасии одилона ва касбии ҳар як парвандаи ҷиноятӣ, таъмини баробари иҷрои қонунҳо, боло гузоштани манфиатҳои давлату миллат аз вазифаҳое буданд ки дар назди роҳбарон ва мутахассисоне ки ба вазифаҳои масъули хизмати давлатӣ таъин гардиданд гузошта шуданд. дар иртибот ба авзои печидаву пешгӯинашавандаи минтақа ва ҷаҳон роҳбари давлат таъкид намуданд ки мубориза ва пешгирӣ аз ҷиноятҳои фаромиллӣ, терроризму экстремизм, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои дорои ақидаҳои ифротгароёна, ҷудои андоз, халалдоркунандаи суботу амнияти ҷомеа аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳар як корманди ҳифзи ҳуқуқу тартибот ба ҳисоб рафта, дар ин самт бояд муборизаро ҷонок намуд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъин ва озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. назарзода абдуҳанон худойназар раиси суди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъин гардида аз вазифаи муовини раиси суди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. аҳёзода Шамсулло Салим муовини раиси суди вилояти Хатлон таъин гардида аз вазифаи раиси суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод карда шавад. муҳиддинзода Сайфиддин Сало муовини якуми раиси суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таъин гардида аз вазифаи муовини раиси суди вилояти Хатлон озод карда шавад. раҳмон Ҷурахон Қурбоналӣ раиси суди ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон таъин гардида аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод карда шавад. сафарзода Маҳинабону Файзулло раиси суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин гардида аз вазифаи судияи суди вилояти Хатлон озод карда шавад. усмонзода Шоғуфрон раиси суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд таъин гардида аз вазифаи раиси суди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. раҳмонзода Малоҳат Солеҳ муовини якуми раиси суди шаҳри Ваҳдат таъин гардида аз вазифаи судияи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод карда шавад. олимзода Улфат Розиқ бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи судияи суди вилояти Хатлон, Ашурзода Алишер аз вазифаи раиси суди ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон, Бекзода Абдураҳим Абдулло аз вазифаи раиси суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд, Раҳимзода Абдусалим аз вазифаи судияи суди шаҳри Душанбе бо сабаби ба охир расидани муҳлати ваколатӣ дар вазифаи судя будан озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 13 августи соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад бо сабаби табдил додани муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноатсодиротбонк Бобозода Ҳокимшоҳ Ҷурахон аз вазифаи директори муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Кобулиев. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Кобулиев Зайналобуддин Валиевич бинобар сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
баҳриддинзода субҳиддин эҳсо бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми директори маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии тоҷикистон Саноатсодиротбонк таъин намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Бобозода Ҳокимшоҳ Ҷурахон раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии тоҷикистон Саноатсодиротбонк таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин намудани Амирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Амирзода Ориф Ҳамид директори институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб таъин намудани Нуриддинзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Нуриддинзода Сайҷамолиддин Ҳайдар директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори муассисаи таълимии давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Давлатқадам. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлатқадам Бахтовар Саодатқадам директори муассисаи таълимии давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи муовини директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин намудани Азизӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Азизӣ Зебонисо Муроталӣ муовини директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон соҳибзода Муҳаммадҷон Маҳмадалӣ муовини якуми директори маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳошимзода Даврон Додоҷон сардори раёсати коргузорӣ ва назорати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саидзода Сунъатуллоҳ муовини сардори раёсати хоҷагии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва Федератсияи Россия Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ баргузор гардид. Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим аз рафти баргузории ҷаласа гузориш медиҳанд. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ баргузор гардид. қабл аз оғози кори ҷаласа ҳамраисони комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо муовини раиси ҳукумати Федератсияи Россия Алексей
Аверчук мулоқот намуда масоили марбут ба кори ҷаласа ва ҳолати кунунии ҳамкориҳои байни ҳукуматии Тоҷикистону Россияро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ, вазъи кунунии ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодии Тоҷикистону Россия ва дурнамои он дар шароити паҳншавии бемории сироятии коронавирус мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Бо натиҷагирӣ аз муҳимияти сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Россия дар соли 2019 таъкид гардид ки ин сафар ба рушди минбаъдаи муносибатҳои байнидавлатӣ дар соҳаҳои гуногун заминаи воқеӣ гузошт. ҷонибҳо аз рушди бемайлони ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Россия дар соҳаҳои калидӣ аз ҷумла комплекси энергетикӣ, саноат, нақлиёт ва кишоварзӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, изҳор доштанд ки дар баробари пешравиҳо дар гардиши молу маҳсулот байни ду давлат тамоюли коҳишёбӣ ба назар мерасад. Аз ҷумла ҳаҷми гардиши молу маҳсулот байни ду давлат дар 6 моҳи аввали соли 2020 ба $492.7 миллион расидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 0.1% кам мебошад. доир ба тақвияти ҳамкорӣ дар давраи паҳншавии бемории сироятии коронавирус ва коҳиш додани таъсири он ба иқтисодиёти давлатҳо фикру мулоҳизаҳо ва таклифу пешниҳодҳои судманд баён карда шуд. дар кори ҷаласа доир ба 4 самти муҳим ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ, ҳамкориҳо дар соҳаҳои молия ва бонкдорӣ, тандурустӣ ва фарҳанг табодули афкор карда шуд. дар соҳаи тиҷорату иқтисод, молия ва бонкдорӣ таъмини рушди ҳамкориҳои байни минтақаҳо, иқтисодиёти рақамӣ, беҳтар гардондани нишондиҳандаҳои савдои хориҷӣ, ҷалби сармояи Россия ба иқтисодиёти Тоҷикистон ва тақвияти амалиётҳои муштараки байнибонкӣ аз самтҳои афзалиятнок арзёбӣ карда шуд. У нас состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Мы охватили очень широкий спектр вопросов в области образования, культуры, промышленного строительства, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, взаимодействия в сфере фитосанитарного контроля, поддержки сотрудничества между таможенными органами наших стран. И во всех вопросах у нас налажено очень хорошее взаимодействие на самом деле. В принципе, эту возможность мы прежде всего использовали для того, чтобы, вы знаете, в условиях пандемии коронавируса произошло определенное снижение частоты контактов, это объективно. Поэтому, когда вот сейчас начали открываться эти возможности, мы, конечно же, их используем для того, чтобы еще раз встретиться с коллегами, пройтись по всей повестке и посмотреть те вопросы, которые у нас есть, для того, чтобы их оперативно решать. тавре таъкид карда шуд, рушди ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи тандурустӣ дар шароити паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар пешгирӣ аз хуруҷи мавҷи дуюми ин беморӣ мусоидат карда, барои табодули таҷрибаи байни ҳамдигарии кормандони соҳа шароит фароҳам меоварад. дар охири кори ҷаласа доир ба баргузории ҷаласаи 17-уми комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз дар шаҳри душанбе дар доираи ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ дар мавзӯи ҳамкории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар самти ҷорӣ намудани низоми электронӣ дар соҳаҳои андоз, гумрук, энергетика ва рушди соҳибкорӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар доираи ҳамкориҳои судманди ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия соҳаҳои муҳиму афзалиятнок аз ҷумла энергетика, андоз, гумрук ва бахши хусусӣ низ рушду тавсея меёбад. дар доираи ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ имрӯз дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷамъомад доир гардид.
дар ҳамоиш муовини сарвазири мамлакат Азим Иброҳим, муовини раиси ҳукумати Федератсияи Россия Алексей Аверчук ва намояндагони вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия иштирок ва суханронӣ карданд. тавре таъкид гардид, давоми солҳои охир дар доираи ҳамкориҳои судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия бахшҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ густариш ёфта дар самти ҷорӣ намудани низоми электронӣ дар соҳаҳои андоз, гумрук, энергетика ва рушди соҳибкорӣ қадамҳои устувор гузошта шуд. дар ҷамъомад аз ҷониби иштирокдорон масъалаҳо дар бораи таҷрибаи кишварҳо дар татбиқи низоми электронии бахши хизматрасонии давлатӣ дар соҳаҳои энергетика, андозбандӣ, гумрук, рушди тиҷорат ва сайёҳӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. در قسمت تطبیق سیستم الکترونی مخموط اندازی هم فدراسیون روسیه هم جمهوری تاجیکستان معرفی کرده شدند. دویر با مسائل جاری نمودن سیستم الکترونی، تشکل مخزن معلومات و خدمترسانی الکترونی به اندازه‌خوانندگان بسیار معلومات وسیع داده شد. در دوره سازشنامه بین حکومتی مخموط اندازی دو دولت اوید به تبادل الکترونی معلومات همکاری دارند و منتظم در شکل و ترتیب مقرر شده هم از جانب فدراسیون روسیه و هم از جانب مقامات انداز جمهوری تاجیکستان تبادل معلومات در شکل الکترونی براه مانده است. در برآمدی که از جانب نماینده مقامات انداز فدراسیون روسیه قید شد، امروز امکانات‌ها و شرایط تکنیکی برای وسیع نمودن همکاری و اینچنین جاری نمودن خدمترسانی نو هم در سیستم الکترونی بین مقامات پیش‌بینی کرده شده است که در آینده و ترتیبی همکاری و آموزش تجربه دو دولت بین مقامات چنین شکل الکترونی برآورده می‌شوند. дар ҳамоиш ҳамзамон оид ба дастрасии хизматрасонии электронии давлатӣ дар Федератсияи Россия, хизматрасонии электронӣ дар низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, технологияи рақамӣ ва электронӣ дар низоми гумрук ва дигар масъалаҳои муҳим дар самти рушди соҳаи энергетика ва бахши хусусӣ муҳокима гардиданд. ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати густариши ҳамаҷониба ва истифодаи самарабахши ҳамкории дуҷониба дар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн изҳор намуданд. имрӯз шоири маҳбуби мардуми тоҷик, муаллифи суруди миллии Тоҷикистон, шоири халқи Тоҷикистон ва дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ Гулназар Келдӣ дар синни 75 солагӣ аз олам даргузашт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли хонавода ва наздикону пайвандони марҳум ҳамдардии амиқ баён намуданд. бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳр ноҳияи водии Рашт, муовини сарвазири мамлакат Ширин Исматлозода дар ноҳияи Рашт бо шароит ва фаъолияти рӯзмарраи муассисаҳои таълимиву тиббии ноҳия шинос шуд. муовини сарвазири мамлакат аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 дар деҳаи навдонаки ҷамоати деҳоти қалъаи Сурхи ноҳияи Рашт бо ҷараёни омодагиҳо ба соли нави хониш шинос гардид. ҳамзамон муовини сарвазири мамлакат аз коллеҷи тиббии ноҳияи Рашт ва донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт боздид ба амал овард. зимни сафари корӣ муовини сарвазири мамлакат ҳамчунин бо фаъолияти беморхонаи сироятии ноҳияи Рашт шинос шуд. бо мақсади пешгирии бемории сироятии COVID-19 дар назди беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳотӣ ба номи Нусратло Махсум шуъбаи бемориҳои сироятӣ дорои сикат сохта шудааст, ки бо тамоми лавозимоти зарурӣ таъмин буда барои қабули беморон пурра омода мебошад. пас аз боздиду шиносоӣ аз муассисаҳои таълимӣ ва табобатӣ дар ноҳияи Рашт бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Ширин Исматлозода оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиологӣ ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавирус ва тақвияти корҳои омодагӣ ба соли нави хониш ҷаласаи корӣ доир гардид. муовини сарвазири мамлакат масъулони соҳаро барои андешидани тадбирҳои иловагӣ дар самти таъмини солимии ҷомеа ва беҳтару хубтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия ва иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифадор намуданд.
با نظر داشتی آنکه رشد منظم اقتصادیات کشور را به تشکیل اینفراستراکچور زمانوی از جمله اینفراستراکچور نقلیاتی و کمیونیکاسیونی تأمین نمودن غیر امکان است، برای بنیاد راههای دارای اهمیت منطقوی و بین المللی در تاجیکستان لایحه‌های زیادی سرمایه‌گذاری عملی کرده شده‌اند. نوسازی راه دوشنبه چناق از جمله تدبیرهایی است که در زمان استقلالیت عملی گردید. навсозии роҳи душанбечаноқ ки аз лиҳози стратегӣ моҳияти хоса ро доро буда пайвандгари ҷанубу шимоли мамлакат маҳсуб меёбад, аз ҷумлаи ибтикороти зикршуда аст. табиист ки роҳҳои бунёдгардида нигоҳбини мунтаззамро бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ тақозо менамояд. бо назардошти ин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳдории роҳи душанбечаноқро дар асоси шарҳномаи консессионӣ ба зиммаи филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии тоҷикистон вогузор намуд. зарурати амалӣ намудани иқдоми мазкур пеш аз ҳама ба хотири нигоҳ доштани вазъи роҳ ва роҳ надодан ба вайроншавии он аст, зеро баробари харҷи маблағи зиёд барои бунёди роҳ ҳамзамон барои нигоҳ доштани он низ маблағи зиёд лозим аст. таъмири куллии роҳ масрафи зиёд дошта, дар ин замина роҳ пурра аз нав эъмор мешавад. инчунин бо роҳандозии фаъолият дар сатҳи хуб ва сифати баланд аз ҷониби филиали ширкат ба масъалаи ободонӣ ки дар навбати аввал ба таъмини бехатарии мусофирону ронандагон рабт дорад, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. таъмиру таҷдид дар роҳу қисматҳои он дар фаъолияти филиали ширкат далели возеҳи масъулиятшиносӣ аст. аз ҷумла аз ҷониби филиали ширкат ҳамасола зиёда аз 100 километр таъмири ҷорӣ ва беш аз 50 километр роҳ пурра навсозӣ карда мешавад ва ин раванд зери назорати доимии роҳбарияти филиали ширкат қарор дошта, дар сурати ба вуҷуд омадани вайроншавии кӯчактарин дар масири роҳ пайи рафъи он чораҳои бетаъхир андешида мешавад. имрӯзҳо дар масири душанбечаноқ дар 3 минтақа Варзоб, Зарафшон ва Суғд бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ таъмири қитъаҳои харобгардидаи роҳ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. соли равон дар минтақаи Варзоб 15, дар минтақаи Зарафшон 14 ва дар минтақаи Суғд зиёда аз 15 километр роҳ пурра навсозӣ карда мешавад. дар ин баробар таъмири ҷорӣ низ идома дорад. имсол мо дар нашра дорем ки зиёда аз 30 километр роҳро таъмир кунем, 15 километрро пурра муфарш мекунем. зиёда аз 20 адад техникаи махсуси озиразамон кор мекунад. зиёда аз 45 нафар озир мутахассисоне ки таҷриба доранд ҳамин кор хати машғул ҳастанд. масъулони ширкат мегӯянд, дар соли равон доираи фаъолият дар самти таъмири роҳ васеъ гардида, бо ин мақсад зиёда аз 30 000 тонна асфалт харҷ хоҳад шуд. аз ин нишон дод 23 000 тонна асфалт барои таъмири роҳ дар минтақаи Суғд истифода мешавад. зиёда аз 250 000 метри мураббаъ мавзеъҳое ки дар ҳамин шоҳраи Бӯстончаноқ дар идораи намояндагӣ вобаста шудагӣ аст таъмир талаб мебошад. ин масоҳат зиёда аз 13 километрро ташкил мекунад. тасмим гирифтем имсол таъмирро аз километри 368 ноҳияи Масчоҳ оғоз намоем. дар ояндаи наздик пурра нав намудани асфалти роҳ аз мақсадҳои асосии роҳбарияти филиали ширкат маҳсуб мешавад. муҳимтар аз ҳама барои таъмири роҳ мутахассисони ҳирфаӣ ва техникаву механизмҳои замонавӣ ҷалб шуда 3 корхонаи истеҳсоли асфалти марбут ба филиали ширкат дар тавсияи ин раванд саҳми бориз доранд. намояндагии минтақаи Зарафшони ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон нигаҳдории 87 километр роҳи байналмилалии Душанбе-Чанокро ба уҳда дорад. айни замон аз километри 86 600 то километри 89 150 таъмири куллии роҳ дар масофаи 3 километр зиёдтар ба анҷом расонда шуда истодааст. ёдовар мешавем ки филиали ширкат дар масири Душанбе-Чаноқ нигоҳдории 358 километр роҳ, 2 нақ, 24 галерея ва 38 пулро ба уҳда дорад. дар ноҳияи Балҷвон дар доираи вусъати тадбирҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар яке аз деҳаҳои кӯҳдомани ҷамоати деҳоти Балҷвон роҳи ҳудуди деҳа мунфарш гардида мавриди истифода қарор дода шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон.
در نویه بلجوم بخشیده به استقبال جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات سوی و هنرهای مردمی، کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دوره وسط این تدبیرهای آبادانی برای بهتر نمودن وضع اینفراستراکچور دهات از جمله حل مشکلات رفت آمد واسطه‌های نقلیات با ابتکار مقامات اجرایی و حکومت دولتی در یکی از دهه‌های کودمان جماعت دهات بلجوان با سهم صاحبکاران محلی راه حدود ده پررا منفرش کرده شد. بخشیده به تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما صاحبکاران اقدام گرفتیم که راه‌های دهه را منفرش کرده به استفاده قرار دهیم. ساکنان دهه ترکای جماعت دهات بلجوان از این اقدام خیرخواهانه صاحبکاران بسیار میندار میباشند. اسفالت پوش کردن راه دهه در همکاری با متخصصان ساحه و جلب 8 عدد تکنیک راهسازی صورت گرفته برای با پهنایی از 6 تا 8 متر منفرش کردن این راه اهمیت مالی داشته. در حدود دهه بعضی قیده‌های راه با بلندی 1.5 تا 2 متر با گذراندن کارهای زمینی تخت و هموار کرده شده است که من بعد توسط راه مذکور حرکت همه گونه واسطه نقلیات در روزهای بارشات دوره زمستان نیز تامین کرده می شود. امروز با دستگیری صاحبکار حیدرов آرزو در حدود دهه ترکا راه‌ها منفرش گردانده شد که سالهای طولانی این راه در حالت ناگوار قرار داشت. یک سال پیش حالت راه به درجه وزین بود، خصوصا در زمستان در برف برآمدن نمیشد، در روزهای بارندگی دلای برآمدن نمیشد. اوضاع تازه مسافرها با هر کدومش به پیش خانه‌شون بریم به قشلاق میاریم. راه این دهه کودمان جماعت دهات بلجوان بعد اسفالت پوش کردن تا شاهراه اساسی حدود نویه مورد استفاده قرار داده شد. طور تاکید شد در دایره نقشه چهاربینی سالهای رشد دهات و وسط کارهای آبادانی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین گروه کاری اوید با آمادگی به استقبال شایسته از جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سال روان برای حل مشکلات ساکنان در این دهه کودمان به 600 خواجگی پورا باب تازه نوشاکی تامین کرده شد. چنین تدبیرهای آبادانی و حل مشکلات اجتماعی ساکنان در دیگر دهات نویه بلجوان ادامه داشته. در این زمینه با بنیاد انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون تشکیل جایهای کاری و آبادی دهات سطح و صفت زندگی ساکنان روز از روز بهتر می‌گردد. در خطور دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در مقیاس ولایت مختار کوهستان بدخشان در دایره قراری حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سریع وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر و ناحیه‌های مملکت برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2020-2021 کارهای معین انجام داده شده. نقشه ذخیره‌کنی مواد غذایی با صفت در سردخانه‌ها و انبارخانه‌ها جهت تأمین منتظم اهالی به راه مانده شده است. گزارش خبرنگاران ما. در دایره قراری حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2020-2021 در مقیاس ولایت ستاد ولایتی تأسیس داده شده. علاقه نقشه ذخیره‌کنی مواد غذایی با صفت و دسترس از جمله ارد، روغن، شکر، کارتوشکا، میوه و سبزیجات، کنسروها و دیگر محصولات عضوقواری در سردخانه‌ها و انبارخانه‌ها جهت تامین منتظم اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان به راه مانده شده است. از طرف اگنتی ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان در ناحیه‌های دوردست ولایت با مقدار 540 تن ارد، 8 تن روغن، 9 تن شکر و دیگر مواد غذایی ذخیره کرده شده است که این اقدام البته ادامه دارد و در موسم زمستانگذرانی نیز از طرف اگنتی ذخیره مادی دولتی اهالی ولایت تامین می‌گردد. از حساب صاحبکاران در تمام ناحیه‌های ولایت محصولات عضوقواری نیاز مردم منتظم و سری وقت دسترس می‌گردد. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه تهیه نقشه ذخیره مواد انگشت سنگ و هیزم در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت مختار کوهستان بدخشان تحریزی گردیده با مقدار بیش از 7000 تن انگشت به ساحه معارف و تندرستی و فرهنگ پیش بینی شده است. جهت بهتر و سری وقت دسترس نمودن انگشت برای مؤسسه‌های اجتماعی در آینده نزدیک کون روناب در ناحیه درواز مورد استفاده بری قرار داده خواهد شد. در برابر دیگر ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه مؤسسه
مؤسسه دولتی اداره خوجگی راههای اتومبیلگرد ولایت مختاری کوهستان بدخشان نیز به موسم تیرمو و زمستان سالهای 2020-2021 آمادگی جدی دیده نظر به سالهای پیش پارک تکنیکی مؤسسه دولتی اداره خوجگی راههای اتومبیلگرد ولایت با ماشین‌های صحوی مجهز گردانده شدند. سال سپری شده به مقیاس ولایت مختاری کوهستان بدخشان 37 عدد مکانیزم راهنگاهداری دسترس گردید که این به بهبود بخشیدن کار راهسازان ولایت زمینه مساعد گذاشت. این سال نظر به سال دیگر آمادگی مکانیزم‌های راهنگاهداری برای زمستان از 110 موافق نقشه 127 اون آماده کردند، یعنی قریب اگر خطا نکنم 117% اون تشکیل می‌دهد. در توازن مؤسسه دولتی اداره خوجگی راههای اتومبیلگرد ولایت مختاری کوهستان بدخشان بیش از 2000 کیلومتر راه قرار داشته، کارهای ساختمانی در راههای اهمیت بین‌المللی در حدود ناحیه درواز جریان داشته. احتمال می‌رود که کارهای راهسازی در قسمت جاده سمت بین‌المللی درواز ونج نیز شروع گردد. این قسمت راه بین‌المللی می‌تواند در سمت عملی شدن یکی از هدف‌های سازنده دولت حکومت جمهوری تاجیکستان رهایی از بنبست کمونیکاسیونی زمینه واقعی خواهد گذاشت. در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری با فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرمو و زمستان سالهای 2020-2021 از نوسازی راههای حدود شهر خوروق که در توازن اداره خوجگی منزلی و کمونالی شهر خوروق قرار دارند با جلب متخصصان صاحب تجربه ادامه دارد. آمادگی به دوره تیرمو و زمستان سالهای 2020-2021 در دیگر اداره و مؤسسه‌های قلمرو ولایت خوب ادامه داشته، چون این تشبث امکان میدهد که تیرمو و زمستان در پیش ایستاده را در سطح بلند و بدون یگان مشکلات پس سر خواهند کرد. امروز در دهه زرکمر جماعت دهاتی مسکین‌آباد ناحیه فیض‌آباد بینای نوی مؤسسه تعلیمی با تمام شرایط ارزنده تعلیم و تربیت مورد بهره برداری قرار گرفت. گزارش از ناحیه فیض‌آباد. فراهم ساختن شرایط خوبی تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی به آینده درخشان نسل آینده‌ساز دولت نقش مهم گذاشته آنها را وادار می‌سازد که در شرایط مساعد دانش خود را صیقل دهند و در رشد از این هم بیشتری ساحه‌های گوناگون سهم نظررس گذارند. بهر تطبیق هدف‌های سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، اینفراستراکتور ساحه معارف در شهرک و دهات ناحیه فیض‌آباد باز هم بهتر و خوبتر گردانده می‌شود. در دایره اقدام‌های سازنده در دهه زرکمر جماعت دهاتی مسکین‌آباد بینای نوی تعلیمی در نزد مکتب رقم 26 به استفاده داده شد. پیشترک کرونا فرسوده بود، شرایطی خوبی دستیاری نبود و شماره زیاد شدن خانم‌مردان لازم آمد که امروزها در نزد مؤسسه تصویت 26 باز یک بینای نوی ساخته شود. از طرف مقامات اجرایی حکومت دولت نوی فیض‌آباد، از طرف صاحبکاران، سخاوتمندان، مخصوصا مردم شهرمند دهه زرکمر و با یافتن کمکی به واسطه هیئت آموزگاران کارمندان مؤسسه تصویت رقم 6 این بنا ساخته و استفاده شد. انشاءات نوزمانوی برای خوانندگان دهه زرکمر تحفه ارزنده در سال نو خوانش به حساب می رود. بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 در حالت صدموی قرار داشت و در دایره تدبیرهای آبادانی پورا تعمیر و نوسازی گردیده در نزد آن باز 5 صنفخانه نو تعلیمی برای 240 خواننده مورد استفاده قرار داده شد. میز و کرسی و دیگر تجهیزات و لوازمات ضروری در صنفخانه های نو تعلیمی دسترس گردیده است. از 32 انشاءات نقشوی در ساحه معارف 5 مکتب و در نزد 4 مؤسسه دیگر نیز 16 صنفخانه نوی علاوگی مورد استفاده قرار داده شد. عین حال در دهه نوبنیادی ناحیه فیض‌آباد با سهم صاحبکاران و شخصان خیرخواه ساختمان بینای نوی مؤسسه تعلیمی برای 300 نفر خواننده در نزد مکتب رقم 42 تعمیر و نوسازی 3 صنفخانه نوی تعلیمی ادامه داشته تا آغاز سال نوی خوانش پورا مورد استفاده قرار می‌گیرند. آموزگاران ناحیه عبدالرحمن جامی با دستگیری مقامات محلی و پدر و مادران کارهای تعمیری و آمادگی را انجام داده مؤسسه‌های تعلیمی را برای آغاز سال نو خوانش آماده کردند. ادامه موضوع در گزارش تبرعلی صاحب نظر. اهل آموزگاران و معارفچیان ناحیه عبدالرحمن جامی برای آغاز سال نو خوانش 2020-2021 آمادگی دیده بنا و صنفخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی را از تعمیر برآوردند. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه، تعمیر و مساعدگردانی صنفخانه، بنا و اطراف مؤسسه‌های تعلیمی برابر مبلغ‌های بودجتی همزمان با دستگیری کمیته پدر و مادران انجام داده شده موافق طلبات زمان آرا یافتند. اکثریت مؤسسه‌های ناحیه عبدالرحمن جامی امروز از تعمیر خوش صفت برآمده
آماده تیاریند که امروز خوانندگان رو به مکتب یعنی به خوانش جلب نماییم. بینایی که در اونجا شعبه معارف فعالیت دارد، هر سال یک مرتبه تعمیر خوش صفت کرده رنگ آن رو دیگرگون کرده استودیم. در ناحیه عبدالرحمن جومی 64 عدد مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت داشته. طبق نقشه چهاربینی‌های شعبه معارف در دایره اعلان گردیدن سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و تجلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور، آموزگاران در یکجایگی با والدین خوانندگان کارهای آبادانی و سازندگی را در اطراف دبستان‌ها انجام می‌دهند. بخصوص رنگ و بار قسمت بیرونی بناها، هموار و اسفالت‌پوش کردن راهروها، دروازه و با پنجره آرا دادن درآمدگاه و اطراف مؤسسه، کبودیزارکنی و گلشینانی، اینچنین چراغانکنی صحن بناهای تعلیمی برای آبادی و خرمی محل مساعدت نموده است. علی آموزگاران تعلیمگاه‌های ناحیه عبدالرحمن جومی زمین‌های نزد مؤسسه‌ها را مقصدناک مورد استفاده قرار داده، حاصل فراوان محصولات گوناگون را به دست می‌آورند. در ناحیه عبدالرحمن جومی زیاده از 64 تا یعنی 63 مؤسسه تعلیمی و یک تا لیسه رقم یک جایگیر شدگی زمین‌های نزد مؤسسه‌های تعلیمی امروز کارام استفاده برده شدند. امروزها آموزگاران با انجام دادن کارهای تعمیری و پردازگری، بجاگذاری میز و کرسی و دیگر عیانیت‌های درسی مشغول بوده آماده‌اند که با آغاز یافتن سال نو خوانش محصلین را در صنفخانه‌های تازه و آزاده قبول نموده برای روند ثمره‌بخش تعلیم از امکانیت‌های موجوده به طور وسیع استفاده نمایند. تورالی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه عبدالرحمن جومی برای برنامه اخبار. توجه شما رو بر رویدادهای خارج مملکت جلب نمایم. بیننده‌های عزیز، در کره جنوبی بارشات و آبخیزی باعث مرگ 33 نفر و به نشان شدن 9 کس دیگر شد. دوام یک هفته اخیر در منطقه‌های گوناگون ژاپنیا در نتیجه گرمی طاقت فرسا 10 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 6000 کس دیگر ضرر دیدند. شرح خبرها از خارج مملکت. دوام یک هفته اخیر در منطقه‌های گوناگون ژاپنیا در نتیجه گرمی طاقت فرسا 10 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 6000 کس دیگر از تاثیر شعاع آفتاب ضرر دیده بستری بیمارخانه شدند. با گفته طبیبان بیشتر ضرر دیدگان نفرانی از سن 65 ساله بالا میباشند. عین حال در منطقه‌های علایده ژاپنیا حرارت هوا 40 درجه را تشکیل میدهد. طبیبان به ساکنان توصیه میدهند که در چنین گرمی هوا بسیار آب نوشند و از گشت و گذار کردن خودداری نمایند. یادآور میشویم که سالی گذشته در ژاپنیا بر اثر گرمی طاقت فرسا 126 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 70000 کس دیگر ضرر دیده بودند. дар музофоти севияли испания бориши жолаву борон обхезиро ба амал овард. бар асари офати табиӣ даҳҳо бинои истиқоматӣ хароб гардид. ҳолати пешомада боиси бесарпаноҳ мондани сокинон шуд. дар робита ба ин кормандони хадамоти наҷодиҳӣ аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. обхезӣ даҳҳо километр роҳ ва чанд пули нақлиётгардро хароб карда ҳаракати мошин ба чанд минтақа ғайриимкон шуд. вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. тоғиёни об хатои интиқоли нерӯи барқу корношоям карда сокинон аз истифодаи барқу алоқа маҳрум монданд. боришоти шадид ба заминҳои кишоварзӣ низ зарари ҷиддӣ расонд. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар карда шуданд. از شماره عمومی گل و گیاهایی که در جمهوری تاجیکستان میرویند بیشتر از 1200 نامگوی آن شفابخش میباشند. عین زمان در جمهوری تاجیکستان 36 کارخانه استحصالی داروباری و مالهای طبی فعالیت دارد که از این شماره فعالیت 15 کارخانه با کارکرد گیاهای شفابخش و بست و بند نگرانیده شده است. شرح اهل‌دین نورالله دایر به کارکرد گیاهای شفابخش در تاجیکستان. در دایره ذخیره و امکانات موجوده برای ترقی دادن ساحه صنایع در مملکت پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. در ارتباط با تقویت بخشیدن صنعت داروسازی در تاجیکستان با استفاده از گل و گیاهای شفابخش سرشماری که در مملکت می‌روید امکان مساعد برای تأسیس چنین کارخانه‌ها موجود است. همزمان در شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت کارخانه‌های زیادی با استحصال مواد دارویی و کارکرد گیاهای شفابخش مشغول هستند. عین زمان در جمهوری تاجیکستان 36 کارخانه استحصال دارویی و مالهای طبی فعالیت دارند که از این شماره فعالیت 15 کارخانه با کارکرد گیاهای شفابخش و بستوبند نگرانیده شده است. طبیعت ناتکرار مملکت دارای 4513 نامگوی گیاهای شفابخش بوده. از آنها 1200 نامگوی
гиёҳиаш шифобахш мебошад ки имрӯзҳо дар тибби халқӣ васеъ истифода бурда мешавад. мувофиқи маълумоти мутахассисони соҳаи фарматсевтӣ то ба имрӯз 75 номгӯи гулу гиёҳҳои шифобахш низ дар тибби муосир истифода карда мешавад. ба андешаи табибон табобат бо гиёҳҳои шифобахш назар ба доруҳое ки дар натиҷаи коркард тайёр карда мешавад афзалтар ва хусусияти зудшифобахшӣ доранд. мутахассисон изҳор медоранд ки бемориҳои дилу рагҳои хунгард, узвҳои ҳозима, роҳҳои нафас, пӯст, гурда, урологӣ ва диққи нафасро тавассути гиёҳдармонӣ табобат кардан мумкин аст. гиёҳҳои шифобахше ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон мерӯянд таъсири хуби давомбахшӣ доранд ва барои мардум дастрас мебошанд. имрӯз гиёҳдармонӣ дар тамоми давлатҳои пешрафтаи дунё ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. вақти он расидааст ки муассисаҳои олии таълимӣ ва касбӣ бо назардошти талаботи замони муосир ба омода намудани мутахассисони дорусозӣ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. аз ҷониби кормандону мутахассисони хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои коркарди гулу гиёҳҳои шифобахши ватанӣ тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. ояндаи наздик дар асоси нақша чорабиниҳо бо мусоидати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ шумораи коргарон ва навъҳои дигари маводи доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахш омода карда мешавад. барои ҳифзи иқтисодиёту бозори дохилӣ ва саломатии шаҳрвандон воридоти молу маҳсулоти пассифату зараровар пешгирӣ карда мешавад. раисати минтақавии гумрук дар вилояти Суғд дар доираи ҳифзи манфиатҳои иқтисодӣ ва амнияти озуқаворӣ зимни гузарондани амалиёти гумрукӣ якчанд ҳолати воридоти ғайриқонунии молу маҳсулотро ошкор ва пешгирӣ намуд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. кормандони раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғд тамоми чораҳоро амалӣ менамоянд ки пеши роҳи қочоқу вориди ғайриқонунии молу маҳсулоте ки тибқи қонун манъ аст ба иқтисодиёт зарар мерасонад ва ба ҳаёту саломатии шаҳрвандон хатарнок мебошанд гирифта шавад. иддаи аз соҳибкорон ва шахсони алоҳида кӯшиш менамоянд ки молу маҳсулотро бидуни ба расмият дарории гумрукӣ ғайриқонунӣ бо мақсади ба даст овардани фоида ворид намоянд. давоми як моҳи охир аз ҷониби кормандони раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғд ҳангоми гузарондани амалиётҳои гумрукӣ якчанд ҳолатҳои қонуншиканӣ яъне воридоти ғайриқонунии молу маҳсулот пешгирӣ ва ошкор карда шуд. намояндии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Астана ва К Абдуҷалил Шарифов кӯшиш намудааст ки ба ҳаҷму арзиши калон маҷмӯи либоси ҳарбиро дар қатори маҳсулоти масолиҳи бинокорӣ, молу маҳсулоти ниёзи аввал ва таҷҳизоти техникию рӯзгор ки аз Федератсияи Россия тавассути мошини боркашон интиқол додааст, пинҳонӣ аз назороти гумрукӣ ғайриқонунӣ бо роҳи қочоқ ворид намояд. гурӯҳи фаврии раёсати минтақавии гумрукӣ ошкор намуд ки дар 44 қутӣ 440 ҷуфт шими костюми ҳарбӣ барои афсарону курсантон, дар 6 қутӣ 60 ҷуфт либоси ҳарбӣ барои ҳайати афсарӣ бидуни назорати гумрукӣ бо истифодаи ҳуҷҷатҳои сохта тибқи декларатсияи содироти ҳамчун либоси махсуси сохтмончиён нишон дода ворид карда мешуд. ин амали соҳибкор ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Астана ва К хилофи қонунҳои амалкунанда ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи воридот, хариду фурӯши сару либоси ҳарбӣ ва махсуси сохторҳои қудратии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад ки тибқи ин қарор воридоти ин маҳсулот манъ аст ва тартиби воридот, хариду фурӯши сару либоси ин ниҳодҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. ҳамчунин арзиши 500 ҷуфт маҷмӯи либоси ҳарбӣ 194,200 сомониро ташкил медиҳад. бо қарори сардори раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғд нисбати намояндии ширкати Астана ва К Шарифов Абдуҷалил Раҳмонович дар асоси моддаи 289 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо айби бидуни назорати гумрукӣ, пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ ё бо роҳи фиреб истифода кардани ҳуҷҷатҳои гумрукӣ ё декларатсия накардан ё декларатсиякунонии носаҳеҳ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуда ба прокуратураи вилояти Суғд ирсол гардидааст. кормандони раёсати минтақавии гумрукӣ зимни амалиёти гумрукӣ дар ҳудуди ноҳияи Спитамини роҳи автомобилгарди Хуҷанд Душанбе интиқоли 230 кг гӯшти каллаи чорвои калони Шохторо ба шаҳри Душанбе пешгирӣ намуданд ки сокини деҳаи унҷии ноҳӣ Бобоҷон Ғафуров Муродҷон Ҳоҷибоев мехост барои фурӯш фиристад. ном бурда хилофи талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ва дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ба ин амали фурӯшу муомилоти ин маҳсулоти ғизоии манъшуда даст задааст.
ҳамчунин таркиби ин маҳсулот аз рӯи натиҷаҳои ташхиси озмоишгоҳи микробиологӣ ва бактериологӣ ба меъёрҳои пешгирии сироятёбӣ мувофиқат намекунанд. тибқи хулосаи раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд, истеъмоли он ба саломатии инсон хатарнок буда боиси пайдо гардидани касалиҳои рӯъдаю меъда мегарданд. тибқи хулосаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд, 80 кг равғани растании нахл аз рӯи натиҷаҳои ташхисҳои органолептикӣ мувофиқат намекунанд. муҳлати истеъмолашон гузаштааст. истеъмоли он ба саломатии инсон хатарнок буда сабаби пайдоиши касалиҳои меъдаю рӯъда мешаванд ва муомилоту фурӯши чунин равғани растанӣ хатарноканд. зидди амалиёти гумрукии шӯъбаи мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ дар шоҳроҳи автомобилгарди хуҷандушанбе дар ҳудуди ноҳияи Спитамин дар 250 қуттии вазни ҳар яке 20 кг ҷамъ 5 тонна равғани растании кокос, дар 4 қутти 80 кг равғани растании нахл ошкору пешгирӣ карда шуд ки сокини шаҳри Истаравшан Иброҳимов Эҳромҷон Баҳромович дар мошини бо рақамҳои транзитӣ аз ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳудуди Тоҷикистон бидуни назорати гумрукӣ ғайриқонунӣ бо роҳи қочоқ ворид намудааст. сокини деҳаи Исфисори ноҳии Бобоҷон Гафуров Рӯзибоева Манзура бошад, дар 2 мошин ба ҳаҷми 6 тоннаи 279 кг тармемаҳои ситрусии афлесунро аз ҷумҳурии Қирғизистон бо роҳи ғайрирасмӣ интиқол додааст ки тибқи санҷиши озмоишгоҳӣ маълум шуд ки дар таркибаш моддаҳои химиявии нитрат аз меъёр зиёд буда барангезандаи касалиҳои занбӯруғӣ мебошанд. нисбати ҳамаи интиқолдиҳандагони ғайриқонунии ин молу маҳсулот дар раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғд парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз ва ба прокуратураи вилояти Суғд ирсол гардидаанд. кишти такрории зироати кишоварзӣ ва сабзавот дар ноҳияи дӯстӣ барзиёд таъмин карда шуд. аҳли заҳмати ноҳия бо истифодаи дурусти замин дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм мегузоранд. гузориши хабарнигорони мо. кишоварзони ноҳияи дӯстӣ аз он ки дар баҳрабардорӣ аз ҳар ваҷаб замини корам нишондодҳои назаррас доранд, шубҳае вуҷуд надорад. сабзу хуррам будани ҳудуди марзии ноҳияи дӯстӣ худ далели бебаҳси заҳматқарин будани кишоварзони ноҳияро собит менамояд. дар майдонҳои холишудаи ҷамоати деҳоти Нури Ваш, Хоҷагӣ ба номи Ишбек Сатторов, тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кишти такрорӣ зуд анҷом дода шудааст. дар ноҳияи дӯстӣ бо далели нисбатан гарму мусоид будани обу ҳаво дар як сол ба роҳат 2-3 маротиба ҳосил ба даст меоранд. кишти такрорӣ ҳамеша рӯз давом дорад. ораи макадон кишти такрорӣ ба ораи мана карам ба ниҳола тайёр карда истем. шоли одамро полизира ҷамъовариш карда мана бозорро бироварда фурӯхта ҷойшида бо ораи макадон лубеги зироатҳо мекорем. ҷои гандуму сабзавота ҳамаги 250 гектар нақшаи кишти такрорӣ дар ноҳияи дӯстӣ 6700 гектар пешбинӣ шудааст. деҳқонони ноҳияи дӯстӣ дар 3500 гектар зироати лӯбиёгӣ, полезии такрорӣ ва зироати техникӣ кишт намуданд. акнун боз деҳқонон саргарми коранд. дар ҷамоатҳои деҳоти бисолагии Тоҷикистон Нури Вахш, ҷамоати деҳоти ба номи Гарди Гулмуродов ва деҳқонободи ноҳияи дӯстӣ дар масоҳати қариб 1000 гектар полезӣ кориданд. ҳосилнокии миёнаи тарбузу харбуза дар ноҳияи дӯстӣ солҳои гузашта 250 центнерӣ буд. мавсими равон саҳмдорон аз нашунамои хуби полезӣ ва истифодаи тухмиҳои ҷадид қаноатманданд. дар қидаҳои холишудаи пиёзу гандум, боз, лӯбиё, ҷуворимакаи дон ва дигар нави сабзавот кишт мекунанд. дар ноҳияи шаҳристон бо мақсади истифодаи босамари замин баъд аз ҷамъоварии ҳосили ғала кишти такрории зироати кишоварзӣ ва сабзавот гузаронида мешавад. аксари мазраъҳои кишавандаи ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд дар доманаи қаторкои Туркистон ҷойгир буда бинобар камобӣ ҷиҳати кишти зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла гандуму ҷав хеле созгор аст. аз ҳамин хотир кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки тавассути ғаллакорӣ ҳамзамон соҳаи чорғодориро низ рушд бахшида баробари зиёд гардондани гӯшту шир хушсифатии чорвои ҷамъиятиро низ таъмин гардонанд. бо ин мақсад тирамоҳи соли гузашта ва баҳори соли равон аҳли меҳнати муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал, хоҷагиҳои тухмипарварию неолпарварӣ, саҳмдорони 2330 адад хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавӣ, инфиродию оилавӣ, коргарону иҷоракорони 14 кооперативи истеҳсолии тиҷоратӣ ва соҳибони хоҷагии ёрдирасони президентӣ дар майдони 11230 гектар бо истифода аз тухмиҳои серҳосилӣ ба шароити маҳал мутобиқ гардида кишти ғалладонагиҳо довир намуда имрӯз маъракаи даравро вусъат бахшидаанд. барои дар муҳлатҳои муайян гардида ҷамъоварии захирагардондани гандуму ҷав бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва раёсати кишоварзии ноҳияи шаҳристон 36 комбайни ғалладарав
17 таҷҳизоти тойбандӣ, 10 адад нақлиёти гуногун тамғаи боркаш ва хошогондор омодаи кор буда бо ҷаҳду талоши пайвастаи механизаторону коргарони хоҷагиҳо ҳамарӯза 155 гектар ғалазор тибқи талаботи қоидаҳои пешрафтаи агротехникӣ дарав кардаву той баста мешавад. Ин амал дар ҳамаи хоҷагиҳо идома ёфта дар сафи пеш сабқати ноҳиявӣ коргарону иҷоракорони кооперативи истеҳсолии тиҷоратӣ ба номи Мардонқул Шукуров қарор доранд. онҳо бо ҷалби техникаҳои мухталиф ҳамарӯза ғалазори дар заминҳои аз гардиши кишоварзӣ баромада ба талу теппаҳо расидаро бо сифати баланд даравидагӣ захира карда истодаанд. натиҷаи меҳнати пурмаҳсули коргарону саҳмдорон ва механизаторон аст ки то имрӯз дар ноҳия ба андозаи 18 000 тонна хошоки дуруст ҷамъоварӣ ва захира карда шудааст. соли ҷорӣ кишоварзони ноҳия 11230 гектар кишти ғалладона кишт намудааст ки дар айни ҳол дарави ғалла оғоз ёфтааст. то имрӯз 1618 гектар дарав шудааст. дар мазраъаҳои аз ҳосилхолӣ шуда ҷиҳати таъмину захираи маҳсулоти зимистона бештар кишти зироати хӯрок, сабзи чорбо, сабзи шалғам ва мошутур кишт карда мешаванд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Шаҳристон барои барномаи ахбор. با عنوان ناحیه خراسان از حساب زمین‌های نزد حولگیشان ثمراناب استفاده برده برای کنسرو کنی سبزیجات و میوه‌جات قریب که از بازار خرید نمی‌کنند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. زنان و دختران هنرمند ناحیه خراسان با کنسروکنانی سبزیجات و میوه‌جات مشغول بوده با زمستانی در پیش ایستاده آمادگی همه‌جانبه دیده ایستادند. در نتیجه کاربری درست مسئولین داخلدار ناحیه این تدبیر در همه جماعت‌های شهرک و دهات خیلی خوب راه اندازی گردیده ساکنان از امروز برای فردایشان موادهای غذایی را ذخیره می‌نمایند. خالای رعنا به همه فرزندان و کلین‌ها آن همین طور کنسروکنانی میوه و سبزیجات را آموزانیده است. مثل عائله اشرفات در ناحیه خراسان دیگر زنان و بانوان نیز از میوه‌ها شربت و مربا و از پمیدار و بودرینگ، بلغاری و بایمیجان و دیگر سبزیجات خورش و غذاهای گوناگون آماده نموده برای زمستان گذرانی ذخیره نموده ایستادند. ای بازارا نمیخریم، ای خودمون استفاده میبریم. مقصد با خشتوارات میتیم تقسیم میکنیم. بانوان این خاندان با همه کنسرو چا با خبر شده قریب زیاده است 300 بنکه را برای زمستان خود آماده ساختند. زنان ناحیه از حاصل زمین‌های نزد حولگیشان ثمراناک استفاده برده اکثر آنها برای کنسروکنانی سبزیجات و میوه‌جات قریب که از بازار خرید نمی‌کنند. برای 2 سال ذخیره نمودن کنسروها و اینچنین تماتو برنی‌ها که از حساب خودی زمین‌های نزد حولگی و خواجگی‌های دهقانی که مردم ما دارند از آنها ذخیره کرده ایستادند که 2 سال خش را با اینها محصولات را تامین کنند. به عنوان جماعت دهات غلاوآباد از هر وقت دیگر امسال با زمستان آمادگی جدی‌تر دیده ایستادند. اگر سالهای پیشین 100-150 بانک محکم می‌کردند، امسال باشد تا 200-300 عدد کنسرو ذخیره کرده ایستادند. برای ذخیره نمودن همین مواد خوراکی امروز زنان و بانوان بسیار جلب کرده شده ایستادند. هوسمندند آنها با کدام خانه‌ای که از وارد نگردید مشغول همین کارند دختران. زنان و دختران ولایت خطان این شب روز خیلی هم سرتردد هستند. هرچند آنها صدها عدد بانک‌ها کنسرو کرده اند اما همان تصمیم دارند که با پورا پخته رسیدن انگور، بیهی و خرما باز هم مربای و نوشابه آماده نمایند. خداداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. در سمت تامین هموطنانمان با جای کاری دائمی مسئولان شرکت‌های ساختمانی منسوب به صاحبکاران تاجیک در شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه سهم نظر رست دارد در کشور کراسنودار هموطنانمان با جای کار تامین می‌باشند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. هموطنان ما بیشتر در ساختمان بناهای استخداماتی و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلقی شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه با احساس مسئولیت و سطح بلند کاردانی فعالیت باثمر دارند. در شهر تیمیروک کشور کراسنودار طول چند سال اخیر از جانب کارگران و متخصصان شرکت‌های ساختمانی صاحبکاران مقیم این منطقه فدراسیون روسیه ده‌ها بناهای خوشتر و زمانوی بنیاد کرده شده. همزمان در ساختمان انشاءات دیگر هموطنان ما فعالانه شرکت دارند. تاجیکان بولمرزی در اینجا با کار و فعالیت تامین کرده ایم. از طرف شرکت مدد ما اینجا کار و فعالیت میکنیم. با جای کار تامین کردن هموطنان ما طبق شرطنامه‌های همکاری صورت گرفته برای آنها شرایط ارزنده فعالیت فراهم آورده شده است. تأمین حقوق و منفعت هموطنانمان از طرف مسئولان شرکت‌های ساختمانی کفالت داده شده. حجت و اسناد ضروری کارگران متخصصان سری وقت و در اساس مقررات قانون‌های عملکننده کشور اقامت آماده کرده می‌شوند.
ҳамватанони мо тӯли фаъолияти бисёрсола дар бунёди иншооти гуногун таҷрибаи зиёд андохта, дигар ширкатҳои сохтмонӣ низ барои онҳо кори мувофиқ пешниҳод мекунанд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз кишвари Краснодари Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. оила бақои давлат ва ҷамъият буда пойдевори тарбияи насли наврас маҳз дар он гузошта мешавад. яке аз масъалаҳои мубрави имрӯзи ҷомеа бунёди оилаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад. гузориш дар ин хусус. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар он ташаккул меёбад. нақши калидии оила ҳамчун як ҷузъи асосии ҷамъият дар тарбияи фарзанди солим бо маърифату ватандӯст басо калон аст. барои солим будани оилаҳо рафъи косташавии маърифати оиладорӣ талоши давлату ҷамъият ва худи шаҳрвандон назаррас мебошад, чунки оила ҳамчун мактаби аввалини рӯзгор барои ҳифзи соҳибистиқлолии давлат ва ҷомеаи шаҳрвандии муосир нақши назаррас дорад. бо мақсади ба ҳаёти мустақилона омода намудани ҷавонон ва пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори хурофотпарастӣ дар ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки намояндагони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгорон ва фаъолони ноҳияи рӯдакӣ ҷамъомад доир гардид. гуфта шуд, ки муҳимтарин коре ки инсон дар ҳаёти худ анҷом медиҳад, ин бунёди оилаи солим ва намунавӣ мебошад. муҳаббат ва эҳтироми якдигар дар оила бузургтарин ва муқаддастарин рисолати иҷтимоӣ мебошад. миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибати байни аъзоёни оила мактаби бузурги худро дошта, дар тарбияи фарзанди солим бо маърифату ватандӯст нақши калидии оила ҳамчун ҷузъи асосии ҷамъият басо калон мебошад. муҳаммад Муминзода, Баҳодур Расанзода барои барномаи ахбор. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. хайр, саломат бошед. интиқоли маблағ тариқи телефони мобилӣ. бо барномаи Бонки Арванд шумо имконияти гирифтани интиқол